Kasang Hanyok Trap Integrated Territorial Organization Hito Riboy District mentaka singa badikan driw trik ujamang arjar arpusau hapo kajing lam jong General Secretary Samla Marius Malai lembat kiwe kinongkit kam ke bahkamat jong kaseng kata Legal Secretary Samla Michael Siem Transport Secretary Samla Evershan Wajri bat hakajing don lang ki para executive member kila lej baniakendu yaka additional DC jong Riboy District kamadam BL Pakan halor ka dor khas ka bakila depan lej bu ha ka office tray kam jong DC halor ka jing yaj laj lan ki kali kiet mar ki ba klem kot klem sla klem ka chalan na usurok bypass ubawan na Shillong bat yaj lengba ka shnong patar khma jirang bat mi sha Assam bat nakate ka ju ka surok kila yaj lengba shadu sha Bangladesh ban poy ki mar bat ru ha ka te ka jing ya kendu ka seng kala yo pan yakren bat ban ujor halor ka jing mi jong ki illegal check gate hasil ter usurok ubawan na try bat mi sha nongpo ha ka ba ki te ki check gate kim de satia ki check gate ki bala itu lane ki bala depan authorized da ka government la ro ban kedeu ba ki te ki check gate kim de ki bala depan bu application hapok office tray kam jong DC bat nakali yang ka additional DC kala menjur ban penceri da ka kendon an CRPC shispa sau halor ki te ki illegal check gate bat ka te ka jingrung jingmi jong ki te ki kali kiet mar ki ba klem kot klem sla Untuk kesini kumba pilih ini don po DC Riboy District angle agaba kejumur kejungi ikwa bani kendu yo PC dari ngimtip nak gadau ba lemla menuat ande lemla asen ya kan duti kejumum dak kesini kalau saya kadai pedang kejung bungkam kejumum nimla betip ya kata dari donbok ngilayo bani kendu yai additional deputy commissioner ibadai i Mrs. Imadam Pakenteng dari ketkum kejing yo kejungi bani ekran alor jong gidor khas ki bang lebu layo bani piliu jemut bagi kamtam ha kabedai bat kine ki kali ki truck pick up ki badaya lengba kita gilan western zone hangtai kamtam na gilan snong jirang harkma ha kabedai bat kine ki kali ki doyong ngila bang ha kabedai bat kine ki kali ki piat ki sini bat kiwe kiba ngila bang bakine ki mar illegal kikit kiba klem kikot sla kiba biang kamtam ya kecalan kimar bami napo Meghalaya ki Poisha Assam kimar ki bami napo Assam ki yai langba ya ke Meghalaya ki Poisha Bangla ndri nakaliang jong police department ngimtip nak gadau bakimla bante lakam yakum kite ki jajkam illegal ki badaya rum ki bami nak kite ki thaj bat kamtam eru nakaliang jong DC office ikwa bukan simkhia bante lakam yakum kete gajatkam nomor ngitip ba kite ki kali ki ya klem ki kot kisla ki babyang klem ki jingtho ki jingtar klem ki chalan ki badaya ki shu ya laj lomba state ke jungi bat khamtam eru akine ki singi kumbang leyu ki labun kine ki checket ki bangila batong ki checket illegal ki bom syam don watang iwe ikot islaro ki belami khamtam ngila ban kedau syai kerkum ko dorkhas ka bangila bu apo ka office jong ko DC par khamtam ngila kopi syapo ka office jong SP ngila pha ya ki kopi ru ndai nagaliang jong ka SP office nagaliang jong ka DC ikwa bakin lek inspect hi bakin le jurip hi ya ki check get ki bami khamtam agine ki lenti ki bawan nadu na umtrai ki bami sedu sanopo kila bun ki check get ki bami hasil ter jong do surok ngimtip lada ki biang na em ya ki kot kisla ki jingtho ki setar hato kila dain em ki plat authorized lagu government hato kila yo em ka chimbet bakin bu ek ki check get nagaliang jong DC office ikwa ba nagaliang jong D office bat nagaliang jong police misna hakaba nagaliang ga jungki hi nagaliang ga jungi hi nagaliang jong office ka jungi la ong ba tat adu menta bakam pedon gano ga application ka bawan bu lane ka bawan apply nam ta ki check get ki mi asil ter jong tel sro nei singom longo ba kumno kila ban penmi lane kumno kila ban bu ya ki check get claim gano ka application ngila panong bakil adai lupa kita ki illegal check get nomor ba kekum nagaliang jong ga additional deputy commissioner kala kubur bakin penjur ya ga CRPC 144 bakin page perman ya ki check get ki mi haki silter jong te usrok dengan ngek skam barangaliang jongga SP office hi jongga Riboy district bat nagaliang jongga DC office ru makin simkia makin le jurip dalagi komando lajong ya kita check get bami silter jong te usrok